ayo, ayo. Yo, hei, yo. Suratira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Rahayu, rahayu ning. Rayok Singo Manggala tetap jaya. Hei, la Singo Manggala. Kudu rek artis persiapan. Hei, ya, hei, hei, ya, jos, sayo, ya, hei, 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 ya, Singo Manggala. Dibawa naungan pemerhati saking selok awar-awar pasir yang lumajang. Hei, hei, yo, jos, yo, bocoran lomo aneh. Hei, yo, la. Masih bersama Singo Manggala. Mas, dia. Hei, la. Ya. Pas. Ya. Kara Prabu Klana sewa dono keparingan asma tur tekan tanpa esuk kita sakawe ludira Pecut sapantiman sun sabetaken gunung jugruk sekara asap langit sapitu putuk lembah jungkar apa maneh Sang Prabu Singo Barok bakal lebur tanpa daya. Hei ya
Hey, oh ta, oh ah, ya, yo, hey, ya, hey, ya, ta, ya, Ayo Ger, kembali rekan-rekan vokalis si Mama Golo. Ayo no, hei, hey, ta, hey, hey, ya, hey, hey, tos, ayo no, hey, ayo balik kursi telu ae Mas, hey, ya, hey, 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 ya, as, ta, hey, ayo, yo tolong gue kursi tiga Mas. Hey, ya, hey, cha, hey, re, ya, ya, hey, ayo Roger, hey, yo, ta, ya, Ayo jadi yang di pentas turun dulu. Ta, ta.
Dadak merak diangkat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat siang dumateng Eka Hamokui Gati. Eka satu dari kehormatan Bapak Priska Sugi sekeluarga serta segenap para tamu undangan, baik bolo reok yang hadir, juga masyarakat Selok Awar-Awar yang kami hormati. Sugeng Pinangge, selamat berjumpa kembali bersama Pak Gelaran Sinirek Campur Sari Singo Manggolo Ekang dipun pimpin sang owner ada Mas Hadi pribadi, beralamatkan Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di kesempatan kali ini merupakan suatu kehormatan dipun undang langsung dumateng Bapak Sugi sekeluarga dalam rangka hajatipun pernikahan utawi wali matul urus putra putri nipun Bapak Sugi sekeluarga. Iki punika wali matul urus Kusumani Bagus Muhammad Franky Ade ingkang sampun jinantu kromo kalian Kusumani Ayu Marsya Dia Anggra ini. Kami doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, atut runtut reruntungan kanti mimi lan mituno amin ya robbal alamin. Dan beribu-ribu terima kasih kami aturkan kepada rekan-rekan bolorok yang hadir. Terima kasih dumateng Arjuno Manunggal, Mas Divo Selok Awar-Awar, juga ada Maha Karya Manunggal, Mas Eka Mama Sol Sukosari Kunir. Juga terima kasih rawuhipun Singo Satrio Manunggal, Cak Jailu Pak Sujani, Bagu Pasirian, juga ada Singo Aryo Manggolo, pendatang baru dari Kuter Pasirian. Ada sang owner Mas Firdaus. Satu rombongan ada Singo Mukti Wijoyo, Bapak Mulia di Uter Kerajaan Timur. Tidak ketinggalan, terima kasih ada Wahyu Budoyo, Mas Wahyu Tembek Kidul. Bukti boten kata lumpen, boten poro kadang saking Singo Margojoyo Bapak Boyong saking Uter. Ugi Setyo Wijoyo katanya kacong Marvel saking Selok Awar-Awar. Dan juga Singo Darujoyo Bapak Sano, satu wilayah Selok Awar-Awar. Juga Singo Sambung Tresno Om Cahyo Selok Awar-Awar. Dan pada kesempatan siang hari ini Singo Manggolo Makaryo Sarengan Mahardika Adik Audio Sound System kagunganipun Mas Romi Mistab saking Selok. Ugi 3
Samudra Rekod gadahipun Mas Gondro Saki Condro Pasirian hadirin. Seperti biasa di awal jumpa kita ada gebiripun tari dada merak Singomanggolo dan tari Sekar Jadilan. Tentunya selaku acara saya aturkan selamat siang, selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Nuwun kula nuwun. Ayo majuan sing arep pentas dadake Mas. Yo, yoi, yo oh a oh oi. Caca, ayo to. Para pamiyarsa siang menika mirsani senirya Singomanggolo dipun pandang kanidini masati mila samaniko sapa sumantya Oca para pamiyarsa katur sumangga sami ngukir budaya Jawi sampun kondang samusa Dun, kula nuwun dumateng para pamirsa kakung Jawa Putri ingkang sampun rawuh dhateng sasana pagelaran ing samenika. Sedaya para pamirsa masyarakat selok awar-awar ingkang pitulya. Dumateng para pamirsa menika wau pratandha adicara pambukaning pagelaran Singomanggolo sampun kalajengaken. Semoga kedua mempelai pinanganten Mas Prengki kalian nyonya ditumpake dada merak. Kalian dulur-dulure sing badhe numpak nggih monggo kula sumanggaken. Monggo Mas kangge ngiringi dada merak dipun paringi tetembangan kang sekeca maneh. Apa Mbak Pi? Yo! Tasih amang ayu bagyo sarengan Mahardika HDX Audio. Kagunganipun Mas Romi Mistap Selok awal. Sebanduhun dumateng 3 Samudra Rekod by Video Shooting. Mas Gondrong punya Condro Pasirian. Yuk. Mantene tumpakno sing tuwunak. Yo, hei, ya ca, oh a a. Isun angen. Iyo bro. Ini dikira-kira dhewe. Isun angen ana tiaran ketemune
Oja, oja. Corona. Ayo Pak De. Was. Ayo. Kantosan le. Ayo Sindu Gondoruso. Ayo Kang Dri. Yuk. Ah. Wajah-wajah lama Mas Hendrik. Sindu Gondoruso le. Jos. Yuk. Asik. Oh, oh. Oh, oh, Mas Hendri rada maju titik ae. Terima kasih. Ah, hei, uca. Yo, hei, caca, oh, caca. Sonara para mangan. Yo. Tekan riko raingan wani. Ayo toh. Koyo panas ngerantutan. Mesti han bisa Hei, hei. ngadepi. Ah, oh, caca. Oh, oh, hurra hae. Oh, caca. Soni peno. Pokok Mas Regi, dipunaturi. Kahuripan ang agung indah kawasanane. Ayo nice, ayo. Ayo, Mas Regi. Kalian nyonya naik, Le. Cak Iwan. Yo, Singo Manggolo untuk Anda. Asik. Tata. Oh, hey. Yo, oh, ah, oh, hey. Oca kula dereng. Pingin ati nyawang riko. Kepingin ati selawase tapi ngono. Kepingin ati yo rasane. Kepingin ati biarang riko selawase. Keronan kebiarangan sun lan riko Oh, hey. Oh. Oh, hey. Yo, oh, 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 ah. Digoyang kembali bersama Singo Manggolo. Asik. Lagi berbahagia, Rele. Hehehe. Ayo Lums.
Oke. Dari Tiga Saputra dokumentasi Mas. Ayo no. Mas Franky foto be artis-artis ngono. Sonara para pakai kohari Di Joko Mas. Oh, hey. Tos. Foto-foto nih loh.